Jisu Kristo ka amen pa arwaya, kapyo japa sero pinu mempe kai pa asansa, nung palu komo ngunu menyala selo alon inti bidu. Sero ngunu Romans chapter 7 verse 19 sim kakasa. So ludo, I do not do the good I want to do. Instead I do the evil that I don't want to do. Apostle Paul so luko donesi. Na aya musulus done hemingo menang bedola te melama. Na aya manu mukima le hendo ne hemi cimu dola tare ngomugya tado. Nempa pesi la luko da mo ngunu kedia pion kami utani atangka asal ayo nyika ye jelo nyika ros nim luko do. Ngunu ye jelo ka aya ke pamupa koda pinika lidio dala pinika tonse ne kenyo nuka lendau ila da akindo. Ngunu hela ilama pa asal loro mingko betola. Ne mina mukima ke hela ludone hemi ngunu kedia pin so dala selo ingyanya la mugenya la da. Sesi ngunu mi chacho pelosi po jaga o pinika daru puyo kla tonse la kenyo la ludo no ingyanya yo ka mugenya yo ka la ludo. Ngunu mi no dego tangom digenya yo ka la lukan sedo jalo asal lo ro mingko betola. Miuta chene kedia pion cuti daro dego tangom dige tangela ndak nyada. No pagi abilya ka gage abilya ka ludo. Ta chene pagi apaka gage gaka bilal ndak nyada. Dipyo tala bilya ka didus bilya ka lubla jmu bilya ka ludo. Miuta chene dipyo tala dekan tangkala da lubla jmu mika mubila da. Didus ulada. Hopa so apostle Paul ludo ne ngunu atoka asal ka menami konte mukoda ngunu atoka yejelom ayu selala pinika lidio ilake make. Hopa mulanja miselo pine ludo ne si lena biae doke. Hika lena no na lukoda Jisu Kristo ke. Jisu Kristo mi ngunu henje la mo ka lenda ka kinko ngunu ino koda pinika lidio da ala kenoke. Hopa ngunu me asal lo ro minko ptola dayo. Pinika lidio atote. Jisu Kristo ka lenda ka kino intote. Hala seka ikoda verso ka kayu ko ngunu lukodo. Hopa selom lanja simi hempe aya patagesa. Tagla seka pinika tonse nika lena insa ye jelo ka hempe kup insa pinilo yang ko dupa pinilo arwai do ko dupa melanja miselo pinil yang kincho pina arwai do kincho amen.